This is Tune of the Week. Alright, what's up? Abanye bethi waraphi igama lami ngingusiyabonga ngwakaMpungose. Sisifikile sobuza sithi udume ngani ohlelweni lethu lapha esikwazi ukunikeza khona ama platforms abantu abasha sizwa izinto ezinhle ngabo because eNingizimu Afrika esiphila kuyo abantu abasha hlezi njalo kuzobekwa izinto ukuthi abantu abasha baseyidakamizweni basemawungeni abantu abasha basebugebengweni ziphi izinto ezinhle ngabantu abasha ngoba khona abantu abasha abasenza kahle baphi abantu abasha abathi mabenza kahle emalokishini baqhakanjiswe ngoba bayisibonelo abanye babantu abasha ingakho kulolu bhubhane le-COVID-19 sithi noma kunjalo noma kukubi kunje but abantu abasha abamili ukwenza izinto ingakho namhlanje futhi sizongena sijule kabanzi sithole ngomunye wabantu abasha ukuthi ngempela azafike kulesi sigaba asekusona ufike kanjani ngathini mayikhuluma nomuntu omusha ombukayo esekhaya asalokhu sipholisa amaseko mangakhuluma kuze kuse engakwenza ukuqonda kuye ngompheka ngimthulule ngibuza ukuthi udume ngani siyabonga Mpungose. Akukho kungicashela mase ngifikile ngizobuza ngempela kubantu abasha ukuthi badume ngani sesifikile sesigalelekile akusekho ukucasha akusekho ukujikela emva kwendlu ayithi mase ngifikile ke endaweni bafowethu ngiphethe lona lolu gubhu lami ngiphethe yona lento engilokhu nginithi ngayo ngisanitize nami bafowethu akukho ukuphepha kulesi sikhathi esiphila kusona ulibeni ukhulumile bafowethu akusekho ukucasha akusekho ukujikela emva kwendlu esekunjalo ke namhlanje ukukhumbuza udume ngani sikhumbuza umuntu osibukayo osibukelayo siyasithathela ithuba ngokuthi siye kumuntu omusha siyombuza kabanzi sithole kuye ukuthi ngempela ngoba esibhalelile udume ngani yini ngempela le adume ngayo soqala azisho igama azisho isibongo bese siyathola ukuthi sihlangene ngani ngoba sihlangene naye namhlanje. Ngiyabonga leli thuba Siyabonga Mpungose igama ulindelana kaZuma from Awik West size lana kule show ukuthi sizoqhakambisa ukuthi abantu abasha abayona inhlupho emphakathini but banoshintsho futhi emphakathini nami ngisibonelo sakho namhlanje ngiyagraduate I'm from UKZN nge-BA in law engenza. Yabona ke lokhu kuyangijabulisa namhlanje because sibhekene nengcindezi ukuthi abantu abakwazanga ukuthola leli yathuba lindelani ngifuna ukuthola kuwena mngani wami ngiyazi ukuthi lolu suku kade wathi ufika e-UKZN uyofunda washo ukuthi ngiyalifisa lolu suku nakho ke sekuvela lolu bhubhane olingasakwazanga ukunikeza ithuba ngoba ngalesi sikhathi ngoba ngikhuluma nawe manje ngabe mhlawumbe uyahamba lapha phambili bayibiza imiyezane yakho bayakumbambatha ngesigqoko ekhanda bakunika iziqu zakho ukuthi ngempela siyakugunyaza ukuthi wena ungumfundi uthini namhlanje udlulisa umyalezo mhlawumbe phatheke kanjani uqale sithole lapho before siqhubeke kakhulu. Ngingasho ngiphatheke kabe Mpungose kakhulu kodwa kubalekile ukuthi ngikwazile ukuthi noma sekunjalo kodwa ngikwazile ukuprove ukuthi konke kuyenzeka umuntu omusha ukuthi akwazi ufunde futhi noma ngangaba khona igraduation but njengamanje ngibonga kakhulu ngalolu suku eninginike lona njengeshow yeni ukuthi ngidume ngani ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngivele kubantu ngibabonise ukuthi noma ingekho igraduation but kubalekile ukuthi sicelebrate usuku olungaka namhlanje. Lalela kabiyami ngifuna ukuhlehla futhi ngiphinde ngithole ngoba thina njengendle emnyama uyalazi udaba ukuthi sisuke siphuma kuma families asuke mhlambe engacaphuni entweni uyayibona into enjalo sikhuliswa abazali ukuze sibile izinto mhlambe ukuthola ngokwesimo sasekhaya mhlambe mangase ngihlehle ekhaya uphuma kulona yiphi ingcindezo obubhekene nayo usesikoleni mhlambe ukudlulisa nje umyalezo mhlambe istory sakho sikakwazi ukuthi sim-inspirishe umuntu osekhaya okubukayo njengamanje. Ngakhuluma ngalelo daba linzima kakhulu impela. Ngidlule into eningi ngikhulisa umama uyi-domestic worker ubaba wangishiya ngo-2009. Bafethu ngangishaya ihlombe ukudume ngani ngicela ngishaya ihlombe leyo iyangithwazisa vele kufike ngenyanga asambe. Ngikhumbula kahle ngangifunde primary ngangithi ngifuna ukuba udokotela but uma khamba isikhathi kuyikushintsha izimo ezithile ngenxa ukuthi uphuma aphi nendawo ama background iwona sike sicabangisa izinto eziseceleni but ke ngeke ngaqhubeka kumama iphila yami wakwazi ungisupporta domestic worker lokho anakho akwazi ukuthi angenze lokho sokuthile ngikwazi ukubeka etafuleni ngize ngibe khona namhlanje kube nama challenges zakhona ke but I remember well in the second year ngenza second year wami kube ningqinamba ezibe khona but kwaba khona isikhathi lengifika khona ekhaya umama ngikhathele ngazi ukuthi ngizowenza njani and ngizowenzakalani ngempilo yami ngibona ukuthi kunzima esikoleni but ke uma unomama omkhuleko ayikho into engenzeki leya mama leya angazi ukuthi ngambonga kanjani namhlanje nginjenje ngenxa yakhe. Imaka asije njengamanje since senza lelokhuzana but
uma akekho nanguma uphambi kwakho isiphi speech mhlambe ube ngathi mawuthola ithuba kuthiwa adlulisa amazwi nakho usuyithwese imyezane thiwa nje ukhuluma nomzali noma ukukhuluma nomuntu imaphi amazwi ongafisa ukuthi wadlulise. Ngizoqala ngithi mama uyibekile induku ebandla nje namhlanje ngoyigraduate ngoqala ekhaya abantu ekhaya bebesho ukuthi mhlambe ngesigraduate but ngikwenzile namhlanje nezingane ezingaphandle zingakwenza njoba ngisho ukuthi umzali ubalekile ngibonga kakhulu mangazo zonke izinto ngenzele zona lokho ngeke ngikhohle noma sekunjani and ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ungigcinele wena waze wabala ngakwazi ukuthi ungibone namhlanje usuku lami libe nje. Hayi mina ngiyakuvuma Lindelani futhi yazi ukuthi khona omunye umuntu ukuthi uze kuyena uthola ukuthi futhi hayi akakwazi ukuthi ayokhuluma ngisho nabantu abasha aba inspirishe laba khona lezi zinkomba zokuthi abantu abasha ngempela banezinto abazenzayo. Lindelani mhlawumbe ukuthola owamuphi unyaka ngoba sifuna ukuzwa nalokho ukuthi mhlawumbe siyakinza ngeke phela ukhipha amazwi ajuleka kaka mhlawumbe unyaka yakhe ko40 bani noma 50 bani ayawusitshela wamuphi unyaka Lindelani. Ngeke bakholeka abantu mina ngo1999. 1999 mfowethu kunjalo. Hayi mfowethu team angicela nishaye inkulu izandla team udume ngani anishaye inkulu izandla for Lindelani ke ingcindeze khona eNingizimu Afrika abantu sebekuthatha lokhu bakubeke kube excuse athi umuntu hayi asikho isidingo sokufunda ngoba mawusufundile kuyafana umsebenzi awutholi. Mina ngiyakibe neyami inkolelo ethi ayikho inkinga mangingalinda ngazi kahle kodwa ukuthi ngilinde nento ephathekayo esandleni. So ukufuna ukuthola kuwe Lindelani njengamanje ukuthi kumuntu okhuluma ngoba basazonika ingcindezi laba abangafundi mhlawumbe kuye esikoleni noma lo muntu ofuna ukubukela phansi imfundo wena angathina amazwi akho okungakwazi ukuthi wadlulise kumuntu njengamanje okubukelayo mhlawumbe othatha kancane ukuthi ngeke uze uthole umsebenzi vele. Ngiyawuthanda umbuzo wakho Sebonga Mpongose. Kukhona into iQuote of Nelson Mandela say education is a weapon. Okubalekile eNingizimu Afrika ukuthi sithole information kuqala asifundele ukuthi soqasha phathi asibe yintsha after 1976 ukuthi yabeka induku ebandla intsha nga1976 ukuthi masiye ekoleni siyofunda masingabi sithi sofunda sosebenza masifunde sikhulisa umnotho wakithi sibe usomabhizinisi na njengabantu abamhlophe benze ekoleni bahambe babe namabhizinisi abo. Nami ngasho ukuthi balekile ukuthi ube neinformation iyona into ebalekile after lethu sine information mahlanganeni sibe imbumba njengentsha seSouth Africa sikwazi ukuthi senze into ebalekile sikwazi ukuvusa abantu abamposhole eSouth Africa because uma sisizwe sisonke singakwazi ukuthi sivuse eSouth Africa. Mina ngicaka mina manje mawuzokhuluma nje kuhlekisa ukuthi mangibuka uLindelani mayasho ukuthi wa99 ilast born yasekhaya angakacabanga ukuthi usemdala ngihlezi ngikholwa ukuthi base bancane but mawuzwa iwisdom uhleli nalabantu Lindelani khona engifuna ukuyithola abantu abasha sinabafowethu abakhona emalokishini eindaweni esuke esiqhamuka kuzona abenza izinto ezithe phecelezi Lindelani asiphinde sithole ukuthi awulona nje igraduate kuphela nasemphakathini kunezinto ozenzayo unama initiatives owaphushayo na wonke ama programs akho osuke ubhizi ngawo mhlawumbe ungakwazi ukuthatha futhi usibeke lapho ukuthi usuke wenzani nqamalala ngoba ngiyabona ukuthi hayi insizwa le emkhantela ume nje ngebhodelo ezizula umile nje ngomlezoda uyibeke le. Kunjalo baba uMpongose ngeke kuningi engikwenza emphakathini because kukhona into ofuna uyenze ukuthiwa umphakathi wakhiwa ama-individual ukuze kube ne-society khona njengentsha ke ngeke ngibukeke njengokuthi intsha yethi iphelele emphakathini ingabi nekusasa. Kukhona into engayitshela yona ukuthi uma ngibe activist emphakathini ngikwazi ukuthi ngisho amagama ngikwazi ukuthi ngibamotivate angiqale ngemfundo yami lesengina namhlanje uma ngiwela khona kube nento ephatheka phela la mina nje abantu engichazayo abantu abasilandelayo abantu abasubscribeayo kwi-channel ababukayo mhlambe ekutholeni kwakho leli chance ngempela singabe sesivula namanye amathuba omsebenzi mhlambe ukutshela umuntu ukuthi yini isitifiketi sakho ubuye naso yini le othe mawuthwesa imyezane wathweselwa yona iziqu zakho ezani mhlawumbe ukucacisa uphinde uchazele omunye umuntu ukuthi futhi yini wazi wakhetha ukwenza lokho esikoleni. Bengenza iBA law ngibe njengepolitics isimo engenza ukuthi ngikhethe ilaw ngikhule emndenini wami uhlukumezwa kakhulu abantu abamhlophe kwathatha indawo khona njengamanje ugogwami akaphilile kahle but into engangisho ukuthi ukuze ngikwazi ukufayithela isizwe sakithi ngingafayitheli ngasekhaya kuphela ngikwazi ukufayithela abantu asebeshawe izinto empilweni angibe loyo muntu ngistand ukuthi I will fight for justice for abantu abamnyama I will fight for justice for youth ekhona eSouth Africa. Kubalekile ukuthi simele siyouth sisizane because akekho umuntu ozosisiza funa sisuku
siphume sakhane senzana ukuthi siyaphambili ngempilo because sifuna kube yithina futhi samaqhawe sithatha umsebenzi siwenze singalokho esikhuluma kubaholi bethu ukuthi abasenze lutho masifike kubona ema-office nabo sinolwazi onzulu esizobasiza singabagxeki. Hayi bafowethu ngihlezi ngisho makuthiwa amandla abantu abasha bayawadinga lokho akuhlonizi ngempela lokho kuyizinkomba zokuthi abantu abasha ngempela mbukeli usekhasa lokhu sikukhumbuzile ukuthi ngempela abantu abasha kuyizinkomba zokuthi amandla bayawadinga ngoba uyezwa mayekhuluma ukuthi la kukhuluma umuntu omusha kukhuluma umuntu osene energy kukhuluma umuntu one spirit sonke sokuthi aguqule isakhiwo saseNingizimu Afrika. Siyabonga kakhulu kumfoka Nxamalala amazwi akhe awadlulisayo but Nxamalala nginenkinga ke la kunomuntu ozothi ubeka excuse ngokuthi ngiphuma ekhaya elingathatha entweni angisenayo manje ngoba nami ngikhuluma nawe akasekho ma emhlabeni ekhaya siyahlupheka so izinto zama ihlangani ngenza kanjani so amazwi akho Nxamalala mhlawumbe ungakwazi ukuthi wakhulume naye manje bekubukela ngoba makukhuluma umuntu omusha ekhuluma nomunye umuntu omusha ayale uyalenza uguquke ngiyakuzwa indoda egada uyagada Nxamalala uthini lapho ukubeka mnganami kumuntu omusha. Ngingasho ukuthi umuntu omusha ekhaya kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi uyaphi nempilo ufuna uzazi wena nama dreams wakho afuna empilweni abazali is there ukuthi bazosiprovide ngokuthi sihlale sibe right but impilo uyayideterminela wena as a person as individual into ofuna uyiunderstand ke njengentsha ukuthi uma wakho umuzi khona into ofuna uyiunderstand kuba khona ifoundation kube khona indonga empilweni amase kuba khona amafastela amase kuba khona iroof into efuna uyiunderstand umzali uyifoundation empilo yakho but indonga uzakhela wena uNkulunkulu yobe sekufakela uthayele iphahla lokuthi usuwenzile umsebenzi mntanami into engayisho nami ngikhulile esandleni somzali oyedwa estructure domestic work akusho ukuthi umzali usebenza apho uzodetermine manufacture yakho but wena uzodetermine manufacture yakho ukuthi uyabe nempilo into engifuna uyiunderstand into ukuthi sidlulile kuma pain nga understand ngidlulile into eningi njengentsha zingakwazi ukuthi ngaganga kodwa ngikwazile ukuyidirect into ebalekile ukuthi umazi uThixo uhlale phansi ukhulume naye ngoba uyena uThixo uzokwazi ukudirecta kwizinto zakho efuna mazi uThixo mazi umzali yazi kusasa lakho because akekho ongakudeterminela yona. Mina mfoka Nxamalala ukhulume waqeda esiZulwini kuyakushiwo ke kuthi ugeqa amagula uyizwele ngakhuluma mina khuluma umuntu omusha onganganawe njengamanje umlalele ulapho ekhaya kuyangijabulisa nami njengomuntu omusha kade ngibala la Nxamalala ukuthi nini nisabusa nisela ko 20 futhi nisanda again mina ngingenile ku 30 mfana wami ngisalele iminyaka emihlanu ukuthi kuphumeke ekubeni umuntu omusha ingakho sengigijima kangaka nalezi inhlelo ezifana nalezi ngoba ngiyakubuka ukuthi kumele li exercise ilungelo lami lokuba umuntu omusha siyasithanda kakhulu story sakho esithema sikhuluma nawe namhlanje wakhuluma lokhu but ke manje nginesipho esiza kuwena esiqhamuka kumuntu engicabanga ukuthi uspecial ngendlela ezibangaliso empilweni yakho uthe masifika sisho udume ngani ukuthi siza nohlelo olufana nalokho wasethi akukuningi nginakho kodwa ngoba usuku lakho namntanami namhlanje ongabe uyajabula ngalo engabe uyabungaza wavinjwa yilesi simo wangalithola ithuba elanele lokuthi uhambe uyograduate kodwa ikhona into engikuthengela yona nengikubekela yona wayisesho ethi ayinkulu kangako kodwa iyakhombisa ukuthi isipho esiqhamuka enhlizweni yami so awume kanje ngekathi ngiyokuthathena uyithoba ukhambelana nenhlonipho elindelana imfoka Nxamalala sifika nento kanje lezi zinto lezi esikuthumelela zona iqhamuka enhlizweni ekujuleni kwenhliziyo sinike uma wakho uMazuma wathi sokunikeza la ubambe nawe ugubhe ucelebrate usuku lakho usiyokwazi ukuthi uhambe uyoyibongela kuyena wayisethi ayishisha mpompo mfana akuvele kube njalo wathi aqhumiseke nje usuku lakho ukwazi ukuthi ulibungaze wathi lokhu kusuka enhlizweni into le video efana nale esiyenza nawe namhlanje ingichaza ngento eyodwa ukuthi uma usuwutho eminyakeni eminingi ezayo uyothi mawubuya uhlehla back usho ukuthi osukwini lami ngenxa ukuthi sasihlaselwe iCovid-19 angikwazanga ukuyograduate but nakho kwenzeka ube nenhlanhla efana naleyo and le video sidedicate kuwo wonke ama graduates akhona kakhulukazi izingane zendlu eminyama engathatha entweni eziphuma emakhaya ahlwempu but ezikwazile ukwenza uguquko emphakathini. Angike ngibonge Ndlovukazi Lugaju Lushozi Nxamalala umaphume ephethe inyama ngalama singala ngithi sengikwenzile kokuqala ukunika idegree ngangikuthembisile ngiphume ekhaya ngibhekise enyuvesi okulandelayo ke manje ukuthi ake ngiyobeka lesithabathaba okusifuna iyona into esengizoyisebenzela Nxamalala umkhulu Lushozi Lugaju umkhulu Ndlovukazi esekhaya wena mama wami ngimthanda kakhulu ngithi kuyezo okulandelayo njengamanje ngisaqhubeka nezifundo zami kodwa nje ngisho into engikuthembisa wona manje kulandelayo ukuthi ngikwangendlela luphahle ngathi ngiyaphuma ngiyakhona ngiyemkhumbula ingoma kaSijava kethi buyele ekhaya uyowenza something yes ngiyegoli ngiyosebenzela uma wami ngiyosebenzela ekhaya sekuyisikhathi ke
uyayelisa ukuthi ma hayi awubekezele nje imizuzwana emincane uyeza lento ngiyangithembise yona. Hayi Nkabi yami siyabonga kakhulu guys, siyabonga team udume ngani, siyabonga kuthi ke ungene ezicathulweni zama umancamalala ukuthi ake ngidlule nami lindelani ngikunike amazwi aqhamuka ngakuyena ethi mntanami ungabusalala geza gcoba gqoka kuyaphuthuma ngiyakuthuma ngimdala yimini umzali unganaka ukuthi lapha ekuthume khona kuthumeka kunika imali ngoba kubasebenzelanga abanye abazali ababethuma izingane zabo kule ndawo kodwa phambili bebeqhuba imali. Ngakho ngifuna ukukuthuma ukuthi uyongithengela izikhali ayizembubhiso kodwa empilweni yakho uzoba izibusiso ngoba zizobusizo. Ngakho ngicela ukuthi ungisiza hlonipha ihlo nenyoka usuku zakho zizokwandiswa mntanami ngiyavuma kude lapha engithuma khona and ngenzeka ukuthi ngoba kuthuma manje ekseni uzubuye ntambama ke nelanga seliyoshona and ngenzeka ukuthi khona ufica khona izigogo zakhona wena ungalaleli bona yenza lokho ekuthume khona. Ngifuna ungiyelele esikoleni uzofica omunye umuntu abathuthisha efundisa othi akabe ngangami noma ungamona engenasithunzi kunami kodwa kuyokusiza ukumhlonipha nokumazisa ngoba kadinga izinto eziningi lo muntu ngoba khona afika kutshele khona bese kucela wena ukuthi umtshele khona lokho akutshele khona bese umtshela khona ngendlela ekuyiyona yona bese kubhalela ipheshana lokudlula ephambili kobushaye khona uyodlula ke nalelo pheshana uyozufike lapho uthanda khona mntanami ngiyavuma kude lapho engithuma khona and ngenzeka ukuthi ngoba kuthuma manje ekseni uzubuye ntambama nelanga seliyoshona and ngenzeka ukuthi khona ufica khona izigogo zakhona wena ungalaleli bona yenza lokho engithume khona. Ngifuna ungiyelele esikoleni okay yenza lokho engithume khona uqoqe lawo maphepha athi uphumelele uzuphumelele lephepha lakho lempumelelo uyohlala nomuntu akabantu bengazelele imali impilo engcono kuyobe ngasena ndaba ukuthi wena usukhathele unganaki ukuthi ngitshelela amazwi ngoba besiswele mntanami ngiyakuthuma ukuthi uphokophele ukuze uphumelele mntanami ngiyavuma kude lapho ekuthuma khona and ngenzeka ukuthi ngoba kuthuma manje ekseni uzubuye ntambama nelanga seliyoshona and ngenzeka ukuthi khona ufice khona izigogo zakhona wena ungalaleli bona yenza lokho ekuthume khona ngiyakuthembisa yayoba nanoma yini ofuna ukubiyona. Siyabonga Mpungose.